أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و فضل عرش الله رب العالمين. صلاة و سلام خدا سر پیغمبر مبن سید و سرور و رضان و سروک من محمد علیه الصلاة والسلام و سر معلومات ویه هشام و هوار و گریویه و دریافت جهاد و خبات کن و سر چقدر و پیریج و شفاء ممشن حتی وجاد کاری و رو بده زمانشی. مرسیده. ام حربا کدر دباس حربا مستلقیان ایدی دبگره دا و عاده گوش حربا مستلقیان و بگره تمام. ویرا افکی به بختیا زنایل دیام عایشه گوهات کرن و بحثابك. افکانی به بختی سه. افک معنی به بختیا مزن آدر حقی ناموسی. پیرکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام به بختی لی هات کرن. دبردا کا چه در سعیدت هنمیش خاله میزه. دایی کا مسلمانان حضرت عایشه جی به پیغمبر را در کتبو وی حربی بگا پیرک جی جانا پیرک پیغمبر پیرد چون هنک پیرک دی اصحابیات چون حربی واجی بریندار تداوید کرد آب جوارتان یعنی خدمت نه وقف خان گوری خود کرد دیام عایشه جی چون دوگراج حربی دا وعده گوی دوگران مسلمان بشب لدركي وارداني كوني خلوي داني ويخول حد كده حضرت عائشة وحينيرا جي مسلمان دور دكوي داغو دست آوي بكي يعني هاري دست ميشة كي جي مسلمان دور دكوي دريدا رستقا خومن داد كي ديام عائشة دريدا رستقا خومن داد كي مدتكي ليد كري ادوه هنگامي را مسلمان بريد كبه اما برستقا خدا میشونا لیت گری و مسلمان شی حیا واشنینا بشبه بريد كبه ایدی عادتا عربان او بو قد سفرين دريج دا بيرك دكرنا هودجان دا هودج وكا تختكيا ونسلوي تختيشي نخماندية پردك كبيديا وندارين سر بشتاد دبه جده هودج تختكا ولسروي تختي پردكريا بيرك ايدي دنابا وي پرديدا دنابا وي صبتي دا وي تختي دا سر تختي خوان و پردكري اري جبوكو دبن ستاري دبي اديام عايشة جي ازعيب بو ناولو گران بو ناب كيلو بو وتقو دراجنا هودجاوي دراجنا وي تختي وي او دبيقي آتي ديا دبيقي عايشة جي آد هودجا خوديا ودينا سر بشتا دبي فرق ناكن قواتي دينا تدي ازعيب ولو زيدا فرق ناكن وبريد كمان يعني عادتي عربان او بوجود سفرين دريش دا بيرك دكرنا هودجان ولدبان صوار دكرن مسلمان انظن دكين مسلمان انظن دبنقو حضرت عائشة دا هوجة ديديا جبونا ويكي بيبو فرق بكن هودجاوي لسر دبيه قريدتين وبريد كبان بشتيقو حضرت عائشة رستقا قد بيني دبقره جهه گوله بودم جهه گوله لبرد بینی گوه مسلمان بریکتنا و خویانا کن مسلمان نادریدنا جبونا ویه که لجهه خود درونه و دمینه هیویا مسلمانان گوله بگرن یاد بگو از قیوا بکمم از بسر ری بنابم از ناگه هموا ولو ری ناس کریا چولا نگاری ویره ناس بکر همو قوما و شبا تشرب سرواب بي نليشان نمنطا نفلان نآقل الجهة خود مينت بيش خود كنجي بمن حسان قوات نبوارما وين مفقرم إيدي جي الصحابيان صفواني كوري معطل جي مسلمانا لباش مابو پیغمبر جبي صفواني لقوتيا تلباش بمينا داك هناك قوم ضابونا ما تشنما مالكي ما قدريدا جما كتبه حيوان ما دريدا ونضاب من دقنت والقيخ بيني يعني عادة ولو
کی چوبانا کروانی و سفری هرتم یک لپاش دما جبو گو بشون و هنک تشته گو کتن مان مندابوی دقنا بخوره بینیم ایده اب صفوان جی الپاش ما بو دما دوی دریر بهوری جعبی برشا حضرت عایشه کد میدان گو رشا کال بورا دما نزیک بو ناس کر و دباخ و نزیکی وی کر دا گو سوار بی رشک دید نزیک بو میدان گو واد یاما عایشه یا عایشه مایا بتنه دریدا لور مایا دباخ و نزیکی دیاما عایشه کر و دیاما عایشه شلی سوار بو اشتغالي نينا نا او بير اشتغلي نا او بير اشتغلي ابتني قلت إن لله وإنا إليه راجعون وعدي صفوان جعبك وديت قد يا عائشة يجبو قد يا عائشة يجبي بحث قضايا مويديتيا بدنجي بلد قو إن لله وإنا إليه راجعون معناه يتشيا محقق خديرنا ومن سبقنا بار خديرنا معناه يا أبا وديا عائشة ليه سوارقو وبحفصاري دبه قر وقهاند مسلمانا حضرت عائشة بيابو وشو هودجا خويا خصوصي شو يجي الهودجا خصوار كان بدرخ قال ما بيصير بدرخ ما نقول منافق جيبوا على برز هذا منافقة سريعة وتشفط نكرن أو عندك ما بو بري مهاجر وأنصار بدنا هذا برز هذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام أو فضل سكن عندن وشب روجكي ودانكي نهشت أصحابي بسكنة بريفتشو شب روجكي ودانكي لقنا بوسطن فرصة واتشينا بيقو بي مشيل ببن دراغو إيدي ليه ساكنين حقي وسطامون هم آبيت هركسي درا جيب وديت وكنا خودا ليدي نها منافق يفيدري فطني ليكن ديام عايشة بتاني مايا صفوان جي قهايوي وآنيا إدي وي حاشا وي ببختي ديام عايشة وكن يبي أو صفوان حاشا بهبرة خرابيك المنافق اللي بيا فرصتنا هالونا جبونا قوم ميناكين في بويري ده حياتا چولي ده پربون مسلمانان تشبها نباشي نكرن وأب وير الجموان تشتكي نورمال يعني اللي چولا عربا لوي چولي تشتي هالو زهد قومي قو هناك شهبالي خود ريدا بمينن وبشتري يك وري ويبخولا بينن تشتي ولو زهد قومي شكل نورمال يعني ما غريب بالجماعة معناه ويدي صفوان بلا دياما عايشة بتاني مدري اشتمانا يعني قلت ما ناس بخولا ناين يتشينا بي شخو قرفاي وابينيو مثلا عليه السلام اكو بيركا قابا مجبورية تشيبو تبي بيركا بيدي ناهيني تير عربا خصوار كي في زماني عربي تير عربا خصوار كي بتاني انا قلت وي بيركا هيل البروي سلماي البروي باراني يا الوي تشولي ولاتي كي غريبة بخويتيا تي بيني لأنه قوي جتة عربي دا تدرخ ودا رونيني اوي دوني بهابر حنك وجفات وكلام وفلان بيبان ونكل نا يا تي طيبة آبي جسر طيبة عربي اوي دي كلام منامي فحشي بيشي وبيرك ترى شنابي دو أصولا ويدا بآداب وتربية وطيب ومجبوريات بي تبي بيرك الخصوار بكي يعني تيل عربا خصوار تمام لبلي افرصتك مظن بوش منافقاننا قو بيت دريه فطنه بكن ودر حق دايكا مسلمان عايشه دا افتراء بكن وادعاء نباشي بكن عم شو عارف هو فرصتك سروك منافقان عبد الله كري وبي لفي افتراء خدي دركن وهبالي وي منافق جي لدردورا خوا بلا بكرن وهن مسلمان جي بوان خابيان ماذا منافقة بلا كر ياين كر وشان هبالي وي جي آري وي كرن هنك مسلمان جي باور كر هنك مسلمان جي شكل باور كر هانا هاجي ايقو خبرش مرد بيشن حمو قنالي خبره آژانسی خبره ایگو خبرات بیشتر همیشه قنالی نی مسلمان و خبر نبیشن
در حق اسلامي در حق مسلمان يعني خبرنا فروا بيجد حقيقة بيجد همو قنانا دت بيجد يدي مسلمان شي نزان باورك بينت خبر ده حالو قديا يا وتفتش بكم وتعال بيجي شيء وتبقى فاسقة كي خبرك جوار آني حياة من تفتش نكن باور نكن بيجي قوم مسلمان دهاش لمدينة يدي منافقان جنوبا دست ببلاف کرنا بے بختیه کرن هات مدینه جی ودیسا اب بے بختی بلا کرن دما حضرت عائشة به خبر حسیا پر شاشما و زحف غمگین بود جغمه ایدی نکاری حسره چاوه خود بسکنینه جغوه محروم بود نکاری رازه و نخوشیه که گران لی پیده بود لدیام عائشة وهارنگا اب وير لپیغمبر جی سلاپا خدا لبی پرگران هات و زحف غمگین پیغمبر جی نزی مهک اب وير بیچاره مهک اشتغالی بلو ما کار راست و برا چلوی چاوایا اولو به هات اشتغلاندن پیغمبر جی چارگه جیرن ندی نکاری وراوا درخ اثبات بکه یا کو پیغمبر غیب زانی بانا ويعود الخصمان ها مثلا مثلا کو سر مال باتاوی پیرکاوی قومیه کو پیغمبر کاری بانا چاره کشور بکی و اول ام مثلا سر راس قربانا و بے بختیا و درخستانا و فره و ناب چاوی و پیغمبر ما حیر افتراء پیرکاوی شهات کرد حتی خودی شیر نبیشی حتی خودی آیت نشری حتی خودی په نه فهم کرد او شین کار کی شکل نزانی پیغمبر شین انسان کی و کمه گو خودی شیر نبیشی نزانی شکل پیغمبر صحابه خدا لبی پر جاران شیوری مسلمانان و روزه که هلکت منبر آخوا چو سری منبری وش مسلمان را گفت والله از اهل خود بباشی و بپاقشی ناس دکم یا از اهل خود از بباشی ناس دکم تش بحکا خراب ادواد از نابین یعنی بحثا زنامه کی دکن بحثا صفوان دیگو پیرا هاتی یعنی اشغینی قنجی و پاقشی تو تشتیدی تر جی نزانم یعنی الصفوان جی انسان کی قنج زانم شخوا پیرکا مالباتا خوا از پیرکی خواست قنج دزانم تشبها خرابی جوانا کم یعنی دزنامه کو پیر بحث دکن جی او جی انسان کی قنج از وی جی باش دزانم ده انسان کی خرابانه دمه گود بنا يعني بلكي هزاري احتمالك بلكي يعني او الزلام بيبو بمدرة بيش خناتي مالامن او زلامك يقولوا تجاري بيب يعني بتاني نيتشو مالامن الا بمدرة هاتيا مسلمان ببي افتراء پر عاجز بون وهنا قاقوتن ويا رسول خدي دستورا كشتنا ايقو اب افتراء كريا بدا چشمه او سیان بی و چشمه خزرجیان بی اما در حالی بکشن یعنی او سی بی خزرجی بی که کربی با امی بی بکشن جبونا بو صحابیین اب دستورش پیغمبر خواستن او سی بون مثل او سی رابو نسرفا یه او سی رابو گو یا رسول الله دستوری بدا او سیش بی امی بی بکشن و خزرجیش بی امی بی بکشن خزرجی پی عاجز بون و خوینا عشیرتی کیه عصبتی دیه باوک دیه دماره وان دا کلیا گر نش حکمتا پیغمبر با و هر دو قبیله لوی دره به هر کتمان یعنی وکنها به از اب باوکم از اب اسبتم از عشیرما یعنی قالا امی از اوسیج به خزرجیج به امی بکشید ایدی زورا بای خزرجی ها هندک مابو پک کرد پیغمبر علیه السلام بحكمة أخذه وهذا سكنان حضرت عائشة بذي بختية پرتشيا جغمي نخشكت ومهك العردمة لبالي بباور بو قوي خده جل جلاله براعت وباقشيا وديالك ديام عائشة باوريا وها بود قوي خده تعالى باقشيام درخي صبر كر حتى خده براعتا وي دو قرآن دا ديار كر وحتى الدنيا هي
وي برعتا والقرآن دا وري خندن ووري محافظة كرن أو آيات أقول بحسب برعتا ديا مع عائشة كي دو قرآن دا بهزار وشخصة صالو وتشتكتي خندن وي حتى قيامته يجي وي وري خندن علي هاي بكي كل درد وزحمتي كشان لحتى قيامته يجي مسلمان بمليونة برعتا وتكرار تكرن أو تشيا سورة نور آيتا 11 حتى 26 تم درباره به بيردنا حمو بحسب مثلا به بختیار گل دیم عایشات یکرم جبونا به یکی دما پیغمبر سلافا خدا لبه اب آیت خوندن دایی که حضرت عایشه شیر گو رابا اش رسول خدا را سپاس بکن دیا عایشه شکچا خوره گود پیغمبر اب آیت خوندن جبرائیل آیت شیر آنی ایدی پیغمبر خوندن ایدی دیا عایشه بجید به هلا اش پیغمبر را سپاس بکن به مالتا با یعنی تأس برعات کرم عایشه گفت از آنجا جوی خدای گو برعاتا من دیار کریه را اسپاس بکن گو خدای برعاتا من دیار کریه ما پیغمبر اما بدخکی یعنی هم دیا او اوی برعاتا من کریه نه رسول خدای برعاتا من کریه بوی شکلی آگره وی فتنه جی هات تمراندن و پاکی و پاکشیا دایی که مع عایشه درکت میدانه و مروه گلوه به بختی خودی درکتن هاتنا جد کرن یعنی دار و هات هستن یکو به بختیه انسانی کی بکه پیرک که زلامه کی به بختیا زنای بکه و چار شاهده کو نوینی چار شاهد به هبنا نبجن حیرا موادیتیه حالت زنای ده موادیتیه چار حب هبر نو نبجن سيجي بيجن سيجي ورن بحيرة مواديتية ده حالتي زناية مواديتية قورن محكمة شريعتي بيجن وهشت هركي هشتي دار ويلوان إنسان بكري لقو چار حب بيجن مواديتية وقوتني هر چارة وكا هبل هبدل كبن قو يك بيجي ولا مببي شكلي مديت يدي بي مبشكلي ديديت يك بي حالو مديت يك بي حالو مديت قوتني وانا هبدل كبن ديسا من هشتارا بخن يعني هر چار بهبرا گوتنی و یک به یک وکه هر دو ترکمه هنگی نممکنه سیدا اینا خو نممکنه نه کرد نممکنه گو هر چهار اینا همه واخر یه بوری و گلهی بکی اما هر که هشته داری واخن اموا انسانی بود بیشن زنا کری اما جزا نکن یه گوتین گله تکن اما وا جزا کن ها وقتی گو هر چهار شاهد به حبره گوتنی وان هر درکمه به حیرا وانا زنا کریه لازم شورت قانان ده ببینن اما ولو و مواد برای هر دید یا مدید دسته قصدوره کرد یا فلان ویجی تثبیت نامی گوزنه تمام بلکی دسته قصدوره کریه هی بابرا زنا نکریه ها وقتی گو زنا نکرد دسته قصدوره کرد یا ماچ کرد فلان کرد دست دابیده هنگی جزای زنای امانات بشن ام صد داری واناخن لبلا امی هنکی گوهی واباد امی تربیه که امی ترسه که بدنوا وقتی گو تثبیت کو بگو زنا کرنا إذا هكذا زوجي بن وزنا كربي أما صداري الواقع وهكا زوجان دي بن وزنا كربن جانك زواج دي تبن يعني نها فكري كي نا زوجي ما نتشجدا يعني أب زنامي بو زنا كري بلي زوجي أنا زوجي بو بلا نها إني زوجي جيبي أما صد أما يبكوش أبي لكم بلي زوجي بو أنا زوجي بو بلي زوجي بي أما ويبكوش لبنا زواج بني نديتنا وزنا كربن أمي صداري واحد إذا نقول صداري بتبي دستي قامي بلند يمكن وامي قرب نا نقول شكلي بنجك خيالك بيست حبي ولو ليه بيست حبالة تبي بوشي لا ما داري حاله حاله تجنجي قبل الناكي بنجك خيالك من جن تبرناكي أما صداري حاله ميلد شكيتي قيمة مديت عن فلان ما نبو أزي عن فلان تشفرد قنيمة منين أزي قنيمة تشفرد تجمرة تخوارنا كقول تشكيل قيمة بينهم تجمرة قوشي على كشكيل قيمة بينهم تقوشي منيش كشكيل قيمة هذا شيء برانا كي تبيزنا تازه إلهم أزي بيز ميباني تمازه بران شخوره بقولين يوم خودي ماله جمرة برانا شخوره برانا بقولين إيدي أزهر بران شخوره بقولين بيشاني داني برمن أزي بيه بخور نا ولا أز قيمة بينهم الدنيا يا خدي دا أمن كانوا بكيفة بحركة بكر ما مال مالته ما تشد بكابات تو بابته وتلسل دليل خود تتلا بيشيري اب حقيمنا تشتي کو خدای نه دابه نه حقيمه بازسيدا بيرا كي بحقيمنا بحقي بيرا حقي بيرا كتب وخطازيب كي قروت بكي بسر الدنيا خو بكير رابط كير روني
بكيرة هباتي بكي بنيكاح بنيكاح حلال حرام طاسي رود ابنا حقوق خدانا بحق ندايا حقوقي بو خدي دايا سلسلة جاوا ريشا بو خدي سر بس نكر بتبيع حقي نزلام انا نسبيله كرنينا سيدا يروم من بلرا حسام قنفرانسا كده زلامة كي باش بلدية باشخاني كبو 8 مارت اتكنليچه قربو دي بيشاي همي بيرك بون والستر بلاتفورمي 4 زلام هبون بيرك شپاش درابي طازي درابود گو حقي وزلام نينه يرو بشتغل حقي ما گو ام بشتغل يرو روجا ما دشوت قلت اسلام قلت خبر ده خوار از اشتغل يا حقوقي زلاماجي اي بيركاجي اي زاروكاجي اختياراجي يا حيواناجي اي حمود تشتي حموروجي هيا حموروجي قرأت حقوقي كي تشا حق قربي قرأت يبديوي هو كده باب حقي بيركي حقي بيركا تشيا ماذا بيركي كنتكار هرسيدا بيركي شغل